Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kri ke zikri ko na tingkum chana jang kai chum ba mai ting chogu Zeme man sa news Zeme ko na ina hai mena hangge paugai dera dle. North East State Assam ge anui Zeme lesinam group bopung me Zeme Student Union Assam ZSUA mene sam pogai be banai Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma je samraulu je Memorandum pe changai je nangnui hai mena soge railang betu je polia gai radle Zeme Student Union Assam ZSUA mene North East State Assam Dima Hasao District Mahur taige Nepali me klobam be Manigong klo me Kelak mingeu seruk mene I North East State Assam Mahur gene Tamenglong National Highway 137 Road gerimpui kidibe tulen suhang rahangge lun makule be zigene chigen kyawang changai dele jakache dele zai Zeme Student Union Assam me bone saje Manigong klo ka chebige kelak mingeu seruk me I National Highway Mahur gene Manipur Tamenglong 137 National Highway tulen suhang rahangge kelak mingeu seruk me lun makbza NCSAC gu political leader ne le jakache dele the Assam Dima Hasao district gu political leader of NCSAC ne aije National Highway Mahur gene Tamenglong Manipur gerimpui ki dibe suhang rablam ge je Manigong klomda ge teukle ge be changbe jigene I project ta te rablam ge kakle be pedo duidle jai kakle be pegudle jakache dele je jangdi basti kloma aipo gerimpui ki National Highway Mahur gene Tamenglong suhang rablam ga maduka kle be gale jakache dele chipo jigene ZSUA Zeme Student Union Assam me bone I Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma je samrozin je Memorandum I polam ge teun chigara hange pe changai dele je salei Zai North East State Nagaland Prin District Tining Subdivision ge Kloka Chiba Changram Namsang Kloze let kai dai zela dele zai recognize te gai le je ka chedele Zai Aizen Changram Namsan Kloze recognize te ge advisor for water resources Namri Changne Znai kre ke zikriket tingkum chama jang kai ka chum sum mai ge inauguration te je let pakai ta te gai dele je ka chebele Zai Ain Changram Klo recognize te je let kai bi hi ge advisor for water resources Namri Changne klo ka chibele ta ngolu bzigene klom le ne zer chagai dele je ka chedele zai chirun magza changram le ne je ai klo hange ta teble ne ge pe bo ke te je ta te ra zai chirun magza klo ge lung ge suke lung ke te je hai mana pe bo te je lungbam ra hange rangai dele je sale zai changram klo recognize te je let kai ge special guest changja advisor namri changne wang changai je tingchu sumgai be je let kai dele je ka chedele zai klo te chi gai be pe kai be ta je te gai je klumza NBP pastor kamrong wi ne klum gai dele je ka chele The Indiaram Jharkhand State Chai Basa ka chibam ge nasal nam kyang na spy me banai Indiaram gu spy CRPF me ka hrei bigine mina hang minge me CRPF spy me ka hazam dele je ka chele Zai Jharkhand de Chai Basa ge CRPF spy me banai nasal hanam kyang na me ka hrei bije nasal hanam kyang na mina hang ke je CRPF mene nimlu je padagene haina IED nimpelu bchang ha ka kana changne le je ka chele Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah banai Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne Indiaram ge hanam kya gale suize hanam kya ban outfit ka cheble na gale suize dise ize lungra bahangena ai Indiaram ge North East State gudu ki je hanam kya na spy me surrender te wangda zai Bihar ge de gudu surrender te wang ki sangda zai chamcham be bam gudu surrender te wang kam je lamui dele zai Indiaram ge hanam kya na gale suize dise be country chang rahangena ai je hanam kya nam le ne je teunga kam rahange Indiaram gu spy me ren sang je lamui dele Zai North East State Manipur Churachandpur District M Sompijang Klomne Zemna me teugai je kamne be kro popi ka chebe halu tebe zigene I am Sompijang Klo gap suite be pe village go chief bzi netong hokep ka chebe pe peti kumkum rex na ko je nimni dele je ka chele Zai Manipur Churachandpur District ge I Klomre mene popi ka chebe Zemna me teugai je kamne be kro
halu te za ling be bizigene Churachandpur district ge village good chief klogep suite be mina hangchum ze nim changdele za ka chedele zai chirun magze sipai maramena ai klomra bena ling be te za kam ne be kro popi ka chebe halu te bra mesdu halu du teun sia kam ne le za ka chedele chipo zigena anui zelyang rong me Assam Manipur Nagaland ge lung me le ne ze sam ze chito ge dera dele ai India ram ge ze te za kam ne be kro ze nam kam ra hangge te be bizigene ai te za kam ne be kro ze kang gi bikyang na misonga ze spy maramela muidele chipo zigena anui zilyang rong ma ai te za kam ne be kro du dei mara zai halu ge du ling tarangine ai gene hai mna ze chito ge dele zai Afghanistan country Kabul ka chubam gen znai kre ke zikr ke tingkum chama jang kai ka chum summai ge ka ham ki foreign mugo ministry office tai gene bom fok pa je mina hang kai me chai di dele je ka chule zai AP report mena man sa poge be chai su je Afghan foreign ministry gu office tai ge bom fok pa begene mina hang kai me chai bru ne mag je mina hang te sen du ka jam dele je ka chudele po jigene ai polam ge mofa building ka chubam gene ntau hro gai dele The Afghanistan country gu Deputy Minister of Information and Culture Muhajir Farahine AFP musoge man sa pawe bise I Ministry Foreign Ministry mugu office taige bom fok pe bise China me Chinese delegation rahange numga le jaka chudle kagna I polam gi je chunera changba madu chin chim re le po jigne details ko jala le jaka chule Zai North East State Nagaland ge Kremda Apex Tribal ho banai 15 tribe zet kreming yumene Indiaram go government of India mze samrang changai je Nagaland ge nai kumkum chana jang kai chum assembly election so ge nagam gu kakle be solution je temchi raira le je ka chedule za ai je tingte gum je solution pe pen chi rahange head je promise te je bam be mag je general assembly election so ge peting ten ti mag je ai solution je temchi be zai head kai be zai pe gai be je te raira le je ka chule The Indiaram gu center mena Assam Guwahati ge Assam gu haturam ki dilang bige acting chief justice of Guwahati High Court hangje justice and Kotishwar Singh je klang je appointment te goi kak dai de le je ka chule The Indiaram gu Department of Justice under the Law Ministry ne sam pe changai bchai suije justice Kotishwar Singh ne mai kre ke zikru ku na ting kum chama jang kai ka chum ba mai ge Guwahati High Court ge je pe bam te gu de le je ka chule Zachuna North East State Assam Guwahati gu Hatura Miki High Court ke bam ko be chief justice Rasmin Manhar bai chaya janai kri ke zikr ke tikum chama jang kai ke chum summai ge pe bam ge ne tatele je ka chedele Zai Manipur New Impact Loge Baptist Church mene Christian Pungbe ting kum rex nam nyu chang dibe platinum jubilee je wangdai rabe kreke zing kai gene kreke zing kai kana ting kum chang na jang kai ka chumria hingi gu le je ka chele zai gep ni ne sampui te rab je Christ the Lord of Age ne sampui te ta te gu le je ka chele zai Manipur New Impact Baptist Church ZBA mene Christian Pungge kum je ting kum chang ke je high school je hadai sna kum ge pungge je njikum ting kum chang na jang kai kana changai dige kum rex nam nyu chang di dele je ka chedele zai chi platinum jubilee ka hangi bi hige speaker changja rasam hibe sara be Reverend Dr. Rabi Pamene changule je ka chele zai president ZBA zai chiga chief guest changja Sri Awang Bo ne mai minister water resources relief and disaster management government of Manipur ne changai gule je che zai guest of honor zai Reverend R Idau coordination committee chairman ne changai gule je ka chele Suppose gena I New Impact Baptist Church ZBA mena I platinum jubilee hingira hange invitation kugai je bam lena changlak bate magje wangai singra hange New Impact lo mena rang changai dele ai gena na mai kri kyu zikre ku na ting kum changna jang kai ka chum ba mai ting chogu Zeme man sanyu sa loi gai dele pi gai jang king gai nim lene je to dele